Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali News muri iri joro ryo kuri uyu wa mbere tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Igikuba kiracitse, ihuriro rya FARDC ryariye Karungu, ihuriro rya FARDC nyuma yuko nubundi oni ibashinjije yuko bakoze ibigize icyaha mu bikorwa bagiye bakora mu ntambara zagiye zigaragara. Biragaragara ko noneho iri huriro ryakamejeje mu bice bigiye bitandukanye. Uramenya akantu ku kandi muri Nord Kivu, umenya akantu kandi muri Sud Kivu, aho bivugwa yuko mwenyewe general ushinzwe operation muri biriya bice bya Sud Kivu yaba yarashwe, ariko ntago wabihita ubidesiza, ariko muri bombe ziri zatewe ziriwe ziterwa mu bice bya Minembwe, biravugwa yuko ashobora kuba yarashwe, ariko turacyacukumbura kandi turabaye kugira ngo tujye tubaha amakuru yizewe. Biravugwa, ntago turi kubyemeza, ariko ni urugamba rw'amagasa, ni urugamba rukomeye. Nyamuna muri kundeba hano ndababaye, mfite agahinda abitewe n'ibikomeje kubera muri ibi bice bya Karingi. Ahangaha bombe zimereye nabi tuno duce hano za Madegu, Gakenge, aho nakubwira yuko ibintu byakaze. Ibi byose turaje twakira umuntu ko informa aduhe situation, atubwira uko situation imeze. Nubwo ariko hano Minembwe bikomeye, hano mu Minembwe nubwo bikomeye, ariko nakubwira yuko bari kugerageza kureba buryo ki bafungura fuwe ibizajya bahuza muri biriya bice bya Mwenga ndetse na Minembwe. Urumva rero ni operation zitandukanye kandi ziri gusaba imbaraga nyinshi, aho biri kugaragara ko ihuriro rya AFC rigifite umubare muke w'abasirikare. Ni mu nkunde rero mu minota mike mbere yuko muryama, ndetse n'abagiye mu kazi k'ijoro mbere yuko mukora akazi, mu mwanya mutoya cyane turebe uko situation ihagaze. Ni munyemere rero bakunzi ba Kigali News, banze mbashimire mwahisemo kubana natwe. Namwe kandi mukiza nta kindi musaba kugira ngo mu abanyamuryango no gukanda kuri subscribe, like, share, bityo mukongera mu mubare w'abanyamuryango bari kuri Kigali News. Kandi nyamuna mujye muduha like, tubone recommendation kuri Google, kugira ngo natwe biduhe imbaraga yo kujya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yize. Ku murongo wa telefone rero tutabatindiye, reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Ni ijoro ry'amarira, ni ijoro ry'imiborogo, natwe tutari hano, tutari aho ngaho, dufite agahinda bitewe na video mwatwoherereje za bombe ziri kuraswa muri ibi bice bigiye bitandukanye byo mu Minembwe. Biragaragara ko ari ihuriro rya FARDC ryariye Karungu kandi ridafite imikino na mikeya, aho magingaya umwanda kavazi wanje amaye amakuru ambwira yuko bamaze gukubita bombe kuri radio bita Tungane. Iyi radio Tungane iba mu Minembwe neza centre. Ubona yuko ihuriro rya FARDC ryahagurukiye ihuriro rya AFC na NRDP twirwanaho. Bwana Bizima, tutatinze rero dukubite kuri frontline, utubwire uko situation zihagaze musahingiye muri iri joro ryo kuri uyu wa mbere. Yego, ni imirwano yahereye mu gitondo cy'uyu munsi, ndetse ubona ko ari n'ibitero bya FARDC na coalition bari kumwe bikomeye cyane, kandi ibitero biri ku rwego rwo hejuru kuko birimo shelling iteye ubwoba kandi idasanzwe muri iki gice, ikoreshwa artillery ndetse na drone. Ubona ko ari ibintu byabaye nkaho byahungabanyije ibi bice cyane bijyanye n'imibereho y'abaturage, kuko akenshi nibo babigiramo ingaruka ku rwego rwo hejuru, kuko ni ibitero ubona ko bitari kuba mu gace kamwe, cyangwa se bitari kuraswa ku birindiro by'ingabo za M23 na twirwaneho gusa, ahubwo ari sharing isa naho iri gukorerwa mu bice byinshi bya Minembwe, harimo za Karingi, Bidegu, Minembwe centre ndetse na za Gakenke. Ubona ko ari ikintu cyateguwe na FARDC ku buryo ubona ko batashakaga ko mbese hari ikintu gisigara gihumeka muri kano gace.
rero ni ikintu gikomeye cyane kuba FARDC igaba ibitero biri ku rwego nk'uru mu gice gituwemo n'abaturage, ndetse kandi ubona ko batahunze byo kuvuga ko wenda ari NO zirimo ingabo za M23 ndetse na twirwanaho gusa, ahubwo ni igikorwa ubona bafite kimwe kimaze igihe kiba gisa n'icyapfubye, mu buryo bo baba bumva ko imbaraga no gutsinda bazabiheshwa n'uko nta muntu w'umuturage muzima waba akiriho muri kino gice cya Minembwe hashobora kugenzurwa neza mu buryo bwaborohera ari uko nta muntu ukihari. Rero ni imirwano ikomeye cyane yahereye mu gitondo cy'uyu munsi, ubona ko M23 twirwaneho kubihagararaho byari bigoye cyane kandi bikomeye bitewe n'iyi sharingi, ariko bitabahaye amahirwe y'uko koalisiyo yagura uduce ku buryo wenda byaba byahaye amahirwe yo gufata ibice bitandukanye, kuko iyi sharingi niyo iri gukoreshwa gusa, ariko abo ku butaka bifashe cyane kuko ubona ko nta mbaraga nyinshi babishyizemo nk'uko basigaye babigerageza mu minsi itambutse, bakahasigariza ubuzima ndetse bakahatakariza ku rwego rwo hejuru. Rero ubu bakoresheje sharingi yo ku rwego rwo hejuru, ubona ko byanze bikunze igitondo cy'ejo bashobora kubyuka bataka mu buryo bwo kwigarurira utu duce twose, bitewe n'uburyo ubona ko barashe ku rwego rwo hejuru kandi basa naho baba bizeye ko utu duce ibirindiro by'ingabo za M23 twirwaneho birimo bishobora kuba biba byangijwe ku rwego rwo hejuru, bakizera neza ko ejo imirwano ishobora kuborohera bitewe n'iyi sharingi yabayeho. Ariko ni ikintu bajya bakunda gukora kigasa naho bakibeshyeho, kuko M23 twirwanaho muri kano gace si ubwa mbere irashweho sharingi muri ubu buryo, nta masaha angana gutya si ubwa mbere bibaye, ariko uribuka neza ko bitajya bikunda kubaha amahirwe yo kwigarurira ibice byinshi, n'ubundi barashya kubigeramo mu gitondo cy'ejo ugasanga nta saha bamaze n'ubundi bagenzura, bitewe n'uko imirwano yo hasi muri kano gace M23 twirwaneho udashobora guhangana nabo amasaha abiri bataragukura mu cyerekezo urimo. Rero ingorane cyane ziri ku baturage cyane, ubona ko babogamiwe cyane ku rwego rwo hejuru bijyanye n'imibereho, yaba baba bakomeretse, ababa bahasize ubuzima, ibijyanye n'imibereho y'ibyo kurya ni ikibazo cyane muri Minembwe, kuko ubona ko inzira zose zisa naho zifunze, kandi ntabwo cyari igice kimazemo imirwano igihe kingana gutya gishobora kubona ubushobozi butunga aba baturage, ku buryo wenda haba bafashwa n'ibyo bihingiye cyangwa ibiturutse mu zindi nce, kuko nta bufasha bubasha kugera. Ni ikibazo gikomeye kuri aba baturage ba Minembwe cyane cyane, nubwo isi isa n'itabarebaho, ariko ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru bijyanye n'iyi mirwano iri kuba, hakiyongeraho kuba bari kuraswaho sharingi ingana gutya kandi ari abaturage. Yes, bwana Bizima, biravugwa yuko n'ubundi iri huriro rya AFC na AFC M23 na MRDP rwirwaneho bitakunda kuba yagira ubugenzuzi bw'ibi bice itari yakuramo kwa Murima, ndetse ngo inakuremo n'aka gace ka Bibogobogo kavamo deployment ndetse n'Ibaraka. Mu mboni zawe wowe uba muri ibyo bice, urabona ari ikiri huriro rya AFC rikomeje gukora kuri ayo ma axe agiye atandukanye? Ni ikintu ubona ko basa naho batihutiye gukora, ariko cy'ingenzi cyane, kuko ubona ko izi nce zo kwa Murima ariho Musada ituruka, ariho ibitero bigabwa bituruka cyane, kandi ubona ko hari uruhererekane rubageza Baraka mu buryo bworoshye. Rero iki ni ikintu cyane gisaba imbaraga, ku buryo M23 twirwaneho uyu muyoboro, iki kintu kimeze nk'umuhora basa naho babashije kugikuraho rwose, ku buryo baba bafunze inzira ndetse bigaha umutekano abaturage ba Minembwe, hagasigara ikibazo cyo kuba bagerwaho n'ibitero bya drone gusa, ariko byibuze aka kajagari k'ibitero byo ku butaka bya buri munsi bya hato na hato bitajya bitanga agahenge muri iki gice byaba bigabanutse cyane, kuko ubona kuri hariho muhora w'urugamba rubera ahangaha, yaba ari wizidoro bakora cyangwa aho ibikoresho biza muri operasiyo bituruka ari muri ziriya nce, kandi nta yindi nzira yagutse cyangwa yaborohera bashobora kubona iyi shiramutse ifashwe na M23 na twirwaneho. Yes, bwana Bizima, rero biravugwa neza ko mu mirwano n'ubundi ikomeye kandi ikomeje haba uyoboye izo ngabo
ariko kuri kote ya M23 Byamungu yaba yakomerekeye cyangwa yaguye muri iyo mirwano, hari amakuru waba wumvisha kwigwiswa, biravugwa ariko ntabwo ari byose imyemeza. Ni bamwe mu bandakavazi banjye bamaze kumpa amakuru bavuga ko bishoboka ko yaba yaguye ku mirwano, kuko nawe yari yigereye ku ma operation ari ku mirongo y'imbere y'urugamba. Byaba ariko kuri cyangwa ntago aho ngaho kuri tere byari byatangira kuvugwa? Yego, mu duce tumwe na tumwe hariho ababivuga ariko ugasanga nta fagita bifite cyane ijana ku buryo wajyaho ngo bihamye, ariko ni ikintu cyabayeho cyavuzwe yuko yabashije kugabwaho igitero cya drone, ariko ukibaza amakuru ku ruhande rwa coalition basa naho babigambye cyane, ukibaza uburyo bamenya amakuru neza ko ari we warashwe, ukumva ko atari ibintu wahita uhagararaho utarakura amakuru neza ava ku ruhande rwa M23 na twirwanaho, kuko nibo baba bafite ukuri kumvikana neza kandi kwizewe, kuko iyo ubajijeyo cyane bo bakubwira ko nta kibazo cyabayeho, ari muzima rwose, kandi ari ibyo FARDC ishobora kuba iri gukoresha mu buryo bwa tactique yo kugarurira morale ku ngabo ziri kuri frontline kugira ngo babashe kurwana bafite ibyiringiro ndetse n'icyizere cy'uko uru rugamba bari burutsinde mu buryo buboroheye bidasanzwe, nk'igihe gitambutse bajyaga batakaza ndetse bagahora buri teka ryose barangwa no gukora withdraw mu mirwano yari imaze iminsi muri iki gice cya Minembwe. Gusa ntabwo ari ibintu wajyaho ngo uhakane cyangwa ngo bihamye 100%, ariko ibi ni amakuru ari buboneke cyane ku buryo bwihuse, ntabwo ari ikintu kiri buze kuyoberana mu makuru yacu akurikira amakuru sikiraho tuyafite neza ku buryo turi bubisesengure ko byaba byagenze ku buzima bw'uyu muntu. Yes, Bwana Bizima Nkundira, duce impaka abari batangaje ko agace n'uno musozi wa Kazinga ubwo twageze muri Nord Kivu ko wamaze kwigarurwa n'ihuriro rya FARDC. Bamwe mu bandakavazi banjye bamaze kumbwira ko cyaba ari ikinyoma. Ni amakuru abakunzi b'umuyoboro wa Kigali News batagakwiye kurara batamenye, kuko bijya bibaho ko habaho kugenda habaho gutangaza ibintu bidafite fact, kandi akaba ari bwo buryo buba atari bwiza. Burya ntago ari byiza mu makuru, ntabwo hajya habamo fanatisme cyangwa kureba kuko byabaye umuntu yabibabwira, ariko nakubwira yuko aka gace uno musozi wa Kazinga ihuriro rya AFC M23 ari ryo rikiwuyobora. Bwana Bizima, tubwire uko siwasi ihagaze muri iri joro, utubwire ku mirongo y'imbere uko byifashe naho muri Nord Kivu, nimba hari amakuru waba ufitemo. Yego, muri icyo gice n'ubundi wavugagaho cya Kazinga ni agace karimo imirwano n'ubundi ku ruhande rwa FARDC ndetse na M23, ndetse inahamaze n'iminsi, ntabwo ari uyu munsi gusa, ariko mu bijyanye n'ubugenzuzi bw'aka gace n'ubundi mu mirwano yari ihari yasaga n'iri mu nkengero za Kazinga. Ikiriho ni uko n'ubundi Kazinga ikigenzurwa na M23, ariko imirwano igikomeje mu buryo ubona ko FARDC na coalition bari kumwe n'ubundi yari itimbaraye kuba yakwigarurira aka gace, ariko atari ibintu byoroshye cyane, kuko ubona ko M23 itapfa kukarekura uko yiboneye. N'ubundi imirwano yari iri muri utu duce dusa naho tuhasatira hano za Ntete, ubona ko nabwo coalition intumbero yari ifite ni uburyo bwo kwigarurira aka gace, ariko ntabwo M23 yapfa kugatanga byoroshye. Ariyo mpamvu ubona ko imirwano ihari cyane, ariko byayigoye mu buryo bwo kwikuraho no coalition, bijyanye n'uko utu duce yari yatakaje twa Ntete ari uduce ubona ko twasaga naho dukavarinze aka gace. Rero niyo mpamvu byabagoye kugira ngo coalition babashe gusa naho bayisubize inyuma biboroheye, ariko ubugenzuzi bw'aka gace n'ubundi buracyagenzurwa na M23. Akandi gace kavugamo imirwano n'ubundi kuri uyu munsi, kandi naho ubona ko coalition yaje nayo ari simusiga kuri ubu buryo, ni aka gace n'ubundi ka Kibati, ubona ko nayo ifite ikibazo cyane coalition mu buryo ubona ko igashaka cyane bikomeye, ku buryo byagoye M23 kuba ibasha kudefanda kuri aka gace kugira ngo katigarurirwa. Ni coalition yaje nayo ifite ibitero birimo sharing yo ku rwego rwo hejuru, ndetse hakaba harimo
na drone zirimo ziza mu bihe bitandukanye kandi ubona ko bagikurikirana cyane ubutasi bwa drone butari kuva mu kirere cy'ahantu, ubona ko binabateye n'imbogamizi cyane ku buryo bushobora kugabwaho igitero cya drone kikaba cyagira ibikorwa byabo mu birindiro cyakwangiza, cyangwa mu bayobozi baho. Ari cyo mpamvu ubona imirwano y'aha ngaha yabaye nk'akasamutwe ku rwego rwo hejuru, bijyanye n'igihe yahereye mu gitondo cy'uyu munsi kugeza ku gicamunsi. Imbunda zari zikivuga ziremereye ndetse na drone zoherezwa ku buryo bwinshi, ubona ko aka gace bagakeneye cyane bitewe n'ahantu gasa n'aho gaherereye, kuko bifashisha cyane ibi bice by'imihanda ihari yerekeza muri Warikare, kandi ubona ko M23 yari isa naho ibafungiye amayira ku rwego rwo hejuru. Rero bikaba ari ikintu gisaba M23 imbaraga, kandi nabo ubona ko ku ruhande rwabo iki cyongerewe, kuko mu makuru ahari nyayo kandi yizewe nuko bamaze kongererwa ingabo cyane, bijyanye n'uko bari bamaze kugaragaza ubuyobozi bwo hejuru yuko bafite ikibazo muri Masisi cya deployment nkeya cyane, kandi ubona ko coalition ziriyo zifite abasirikare benshi bari ku rwego rwo hejuru, ku buryo guhangana nabo byabaga ikibazo. Ariko uwo musade ejo barawubonye kuri uyu munsi, imirwano yiriweyo cyane, ubona ko hariyo morale yo ku rwego rwo hejuru, bijyanye na support bahawe ku munsi w'ejo, ubona ko bashobora kugenda bigarurira uduce twinshi, bijyanye n'uburyo bahinduyemo sisitemu y'imirwanire ndetse bakongererwa ingabo kandi zabigize umwuga za special force. Yes, bwana Bizima, rero nkundira nkushimire n'ubundi nkwifuriza kugira ijoro ryiza. Update zo nakagaruka ukomeze dushakire amakuru acukumbuye kandi yizewe. Reka nkwifurize amahoro n'amahirwe mu byo ukora byose. Yego, urakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana mu byo mukora byose, ndetse twihanganisha bikomeye abari muri zone y'intambara ndetse n'abarwayi muri rusange. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.